Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka podcast. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Ubu ngubu rero tukaba tugiye kuganira kuri contre offensive y'abanya Ukrene. Tugiye kurebera hamwe urugamba ruri kugenda gute, ese Abarusiya bari kubyitwaramo gute nyuma y'ukwezi abanya Ukrene batabasha gutobora imirongo y'Abarusiya. Ese Abarusiya ni iki gikurikira bagiye gukora ku rugamba? Tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast. Yes, nkuko mubizi rero uru rugamba twararutegereje. Iyi contre offensive yararirimbwe cyane, turayitegereza kugeza ubwo abanya Ukrene bayitangizaga. Itangira batera ibitero hirya no hino muri Donetsk, batera muri Donbass, batera muri Bakhmut, ibindi bitero bikagira no muri Belgorod, aho bivugwa ko byanageze no ku butaka bw'Abarusiya. Rero ni nyuma y'igihe kirekire abasirikari ba Ukrene bitoreza mu bihugu bitandukanye, bikaba byaravugwaga ko Ukrene yari ifite abasirikari ibihumbi 90, ubu ngo bikaba imaze gukoresha ibihumbi 30 gusa bari muri iyo contre offensive. Bivugwa ko rero abangaba ibihumbi 30 barimo gushakisha ni hehe horoshye mu mirongo y'Abarusiya, ni hehe batoborera, ni hehe babasha guca, kugira ngo noneho ibyo bihumbi 60 bisigaye nabyo biba joininge, noneho urugamba rukomerana Abarusiya, kubera ko bazaba babonye ahantu hadakomeye mu mirongo y'Uburusiya. Ibi rero bikaba bikomeje kunanirana kubera ko izi ngabo zikomeje kuhakubitirwa no kuhaburira ibikoresho. Bivugwa ko ibikoresho byinshi mu byo bahawe n'Abadage, mu byo bahawe n'Abongereza, mu byo bahawe n'Abanyamerika, ibi bikoresho bikomeze gusenywa cyane ahangaha muri Ukrene, bisenywa n'Uburusiya. Rero Uburusiya bukaba bwamaze kubona ko abanya Ukrene bamaze gutakaza abasirikari benshi, bamaze gutakaza ibikoresho byinshi. Ubu ngubu rero Abarusiya bamaze kohereza ibihumbi 180 bishyashya ku rugamba. Abasirikare akaba ari abasanga abari bari ku rugamba bahanganye n'abanya Ukrene bagiye gutanga renfort. Ubu rero ukaba wavuga ko Abarusiya barimo gutegura ikintu kinini nk'uko twabivugaga. Ku mirongo y'urugamba hari abasirikari bari bahasanzwe, ukongeraho imitwe yigenga y'Abarusiya nayo iri muri operation aho ngaho muri Ukrene. Rero ukaba wagereranya n'ibihumbi 90 by'abanya Ukrene bamaze gukoreshamo ibihumbi 30 bamaze gutakazamo benshi n'ibikoresho byinshi, mu gihe Abarusiya noneho bongereyemo double yabo abanya Ukrene bari barateguye gukoresha muri iyi contre offensive. Bikaba bivugwa ko rero ubu ngubu Abarusiya bamaze kubona ko Ukrene yamaze gucika intege, bakaba bagiye gutangiza nabo contre offensive yabo. Biravugwa ko rero ibihumbi 100 byagiye muri Donetsk, ibihumbi 50 bikajya muri Bakhmut, noneho abandi bakajya gukomeza imirongo y'urugamba muri Kherson n'ahandi. Kuko mubizi hari hasanzwe n'ubundi hari position zikomeye z'Abarusiya. Ukaba wakwibaza rero uyu mubare, iri tandukaniro ry'umubare mu basirikari rivuze iki? Rivuze contre offensive noneho ahubwo y'Abarusiya. No kuvuga ngo nkuko mu Kinyarwanda bavuga ngo uwahigaga yabaye umuhigo, cyangwa se niwirukankana umugabo ukamwirukankana buriya ujye usiga utubaraga dukeya turi buzeho gufasha. Naramukana waguhindukiranye ukabona biragukomeranye, ugomba kuba wisigiye utubaraga two kuba wasubira inyuma nawe wirukanka. Ibi nibyo tugiye gutangira kubona muri Ukrene, kubera ko abanyaburayi bahereza abanya Ukrene ibi bitwaro, batoza abanya Ukrene. Bo bavugaga ko ukurikiye ku mateleviziyo yabo cyangwa se ku bitangazamakuru byabo, bavugaga ko Abarusiya ari abantu badafite morale, ari abantu badafite igisirikare gihagije, ndetse bavuga ko ari abasirikari badafite n'ubumenyi buhagije, ari abasirikari bacika intege vuba, ko bihagije rero ko waba ufite ibitwaro binini birimo ibyo bifaru babahaye kugira ngo ukange Abarusiya birukanke. Ibingibi bakabigereranya nako nicyo bo bita contre offensive yo muri Kharkiv no gufata umujyi wa Kherson. Ibyo ngibyo nkuko mubizi ni ibintu byihuse. Twumvishe ngo mu minsi 2 Kharkiv yose Abarusiya bayivuyemo, bayisigiye abanya Ukrene. Tugiye twumva Sorvekina gihabwa kuyobora urugamba muri Ukrene, twumva yafashe icyemezo cyo gukura ingabo z'Abarusiya mu mujyi wa Kherson azizana hakurya y'uruzi rwa Dnipro. Rero ubu ngubu bikaba bivugwa ko rero Abarusiya bamaze kongera abo basirikari ku rugamba muri papers yo kuba nabo batangiza contre offensive yabo. Iyo ngiyo yo muri Kharkiv niyo ngiyo yo muri Kherson twari tuvuze, ni contre offensive zihuse, kubera ko
Abarusiya bari bahisemo kuva muri ibyo bice, bari bahisemo kubivamo, ahubwo bagashyira focus yabo muri Donbass na Donetsk na Zaporizhia na za Kherson. Aho ngaho niho bashakaga gushyiramo imbaraga, noneho bituma bapuring out muri Kharkiv, bapuring out muri Kherson, kuko bavugaga ko muri Kherson igihe cyose Ukraine yashobora guturitsa ikiraro gihuza umujyi wa Kherson n'ibindi bice bya Kherson, Abarusiya bari muri uwo mujyi bashoboraga kwisanga bari mu kaga, kubera ko nta buryo bwo kubatabara, nta buryo bwo kubohereza ibikoresho, nta buryo bwo kubakurayo bwari kuba buhari. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu nyamukuru yatumye Solvekin abwira Abarusiya guhakura abasirikari. Rero abanyaburayi n'abandi bantu bakurikirana amateleviziyo n'ibitangazamakuru byo hanze bumvaga contre-offensive y'abanya-Ukraine nitangira nayo izihuta nk'iyo muri Kharkiv, bumvaga izihuta nk'iyo muri Kherson, kuko babyise contre-offensive, ntibabyita Abarusiya gupuring out, ntibabyita ko ari tekinike z'Abarusiya aribo bashatse kuva muri iyo migi, ari byo byatumye abanya-Ukraine bayigarurira mu gihe cyihuse. Ibyo ngibyo rero bakaba barabyibeshyeho, bagahereza Ukraine ibitwaro binini, bagahereza Ukraine ibintu batari barateganyije kuba baha Ukraine. Ibyo birimo za Patriot, birimo za Storm Shadow Abongereza batanze, izi misile zirasa kure. Ibyo ngibyo bumvaga bihagije kuba bahabura Abarusiya. Nk'uko umugaba w'ingabo wa Ukraine Zaluzhny abivuga, Zaluzhny we aravuga ko reka tubirebe hano. The commander-in-chief of the armed forces of Ukraine, Zaluzhny, gave an interview to the Washington Post. The most striking statement. Akambere aravuga ati, nukuvuga ngo Zaluzhny yahaye ikiganiro Washington Post afite umujinya cyane. Ikintu cya mbere yavuze ngo it is annoying when they say that the offensive is slow because every meter is paid for in blood. Nukuvuga ngo buri metero irishyurwa mu maraso y'abanya-Ukraine. Ibi nibyo Zaluzhny yavuze, avuga ati birambabaza cyane kumva ko muri kuvuga ko contre-offensive irimo kugenda gahoro, kubera ko iragenda gahoro, kubera ko buri metero turimo gufata irimo gufatwa hatanzwe ikiguzi cy'amaraso y'abanya-Ukraine. Arongera arakomeza avuga ati Ukraine needs more ammunition. The troops must fire at least as many shells as the enemy, but sometimes the Russians are outnumbering the armed forces of Ukraine. Nukuvuga ngo gusheringa nuva amasasu, niba ufite imbunda amasasu yayo cyangwa se ammunition zayo urazifite. Rero ni ukuvuga ngo abanya-Ukraine kugira ngo iyi contre-offensive yabo iborohere, nuko babasha kurasa amasasu menshi kurusha Abarusiya. Ibi rero kugeza uyu munsi Abarusiya barabakuba inshuro nyinshi mu kurasa amasasu menshi. Bigaragara ko abanya-Ukraine bafite ibikoresho yego, ariko amasasu na ammunition z'ibyo bikoresho bigenda bibabana bikeya. Arongera aravuga ati several Leopard tank have already been destroyed. Uyu ni Zaluzhny, umugaba mukuru w'abanya-Ukraine, uvuga ibi bintu. Akongera akavuga ngo the number of NATO aircraft that are on duty at the western borders of Ukraine is twice as larger as the number of the Russian aircraft that destroys Ukrainian positions. Why can't we take at least a third from there? Aravuga ati indege za NATO ziri cooperatinga mu bihugu duturanye ahangaha ni nyinshi, ziruta cyane iz'Abarusiya. Ati kuki tudakoresha ayo mahirwe, kuki tudakoresha ayo mahirwe ngo izo ndege tuzikoreshe noneho natwe tubashe gusenya Umurusiya. Mu by'ukuri rero urebye ibyo Zaluzhny yagiye avuga ni ibintu byinshi cyane, ariko bigaragaza ko bafite ikibazo cy'ibikoresho, bafite ikibazo cy'umubare w'abasirikare. Kuko nk'ahanga urabona ahantu avuga ngo the Wagner PMC withdraw from the front line but the Russians defense didn't become weaker. Ni ukuvuga ngo Wagner group yavuye ku mirongo y'urugamba, ariko defense y'Abarusiya ntiyigeze icika intege na gato. Ubu rero Zaluzhny akabasaba iki? Arasaba ibikoresho byinshi, arasaba izo ndege za NATO ko zijoininga urugamba muri Ukraine. Ariko ibyo ngibyo namubwira ngo ni inzozi, kuko ba boss bawe bazi ibyo baba bari gukina.
nabyo baramutse baziguhaye na F16 biri kugurana ko uyazazibona. Izo ndege bita F16 bikomeje kugorana ko abanya-Ukraine bazibona. Hanyuma dukomeje kuri iyi contre-offensive rero tubona ko uwahigwaga agiye kuba umuhigo. Perezida Donald Trump muzi ko ari umuperezida ufite umuti w'iki kibazo cya Ukrene. Donald Trump aravuga ngo hano baravuga ngo the most important thing the US should do right now is to bring Russia and Ukraine together and make peace. Ibi ni Donald Trump wabivuze, avuga ko ikintu Amerika yakagombye gushyira imbere kuri uyu munsi ni ukuzana Abarusiya n'abanya-Ukraine bagahura ku meza y'ibiganiro bakaganira. Uwo ni Donald Trump, ni nayo mpamvu ngewe nifuza ko Donald Trump yatorwa akazaba perezida wa Amerika, kuko ibibazo byinshi byakemuka. Nkuko mubyibuka Donald Trump ari perezida wa Amerika nta hantu yigeze yohereza abasirikari ba Amerika gutera ibindi bihugu. Ni umuntu ubabajwe n'inyungu z'abanyamerika nk'ibisanzwe, turabizi. Rero ngewe niwe mukandida w'abanyamerika mba nshyigikiye, nimuba mushaka kumenya uwo natora ndamutse ndi umunyamerika. Dukomeze rero tugere kuri Zelensky. Amarira ye akomeje kuba menshi. Zelensky akomeje kurira, akomeje gutakamba. Ahangaha noneho atangiye kwivumbura nk'akana. Urabona akana iyo bagahaye ibintu kari kwivumbura gasaza imigeri. Ibi nibyo Zelensky arimo hano. Kadusome iyi statement yiwe. Hano baravuga ngo if Ukraine does not receive an invitation to begin the process of joining NATO, Zelensky will not go to the alliance summit. No kuvuga ngo Zelensky aravuga ngo niba NATO itemera ko Ukraine yinjira muri NATO, Zelensky ntabwo azitabira ubutumire bw'inama ya NATO iri hafi kuba. Uyu Zelensky akaba ari umuntu ukomeje gusaza imigeri, ariko ntabwo namubwira ngo ntabwo bizamuhira. Ntabwo wajya muri NATO, kuko muri NATO ntabwo hajyamo igihugu gifite ibibazo by'imipaka. Muri NATO ntihajya hajyaho igihugu gifite ruswa nk'iyo mufite. Ibyo rero na NATO ikaba itabyemera, kubera ko ntiyatinyuka guhangana n'Abarusiya. Zelensky rwose ukomeje kugambanira abanya-Ukraine. Ubaye intwari nka Mandela wajya ku meza y'ibiganiro ukaganira amahoro. Yes. Rero iyi ni Waka podcast, twari turi muri update z'urugamba, turakomeza tubiganireho. Nkuko muri kubibona nyine imirongo y'urugamba y'Abarusiya irakomeye cyane, ariko ubu ngubu noneho biravugwa ko Abarusiya bagiye gutangira contre offensive, noneho bigarurira utundi duce. Tugarutse ku munsi w'ejo Vladimir Putin yemeje ko abantu batuye muri ibi bice bagomba kwitabira amatora yo mu Burusiya yo gutora abayobozi, harimo na perezida wa Repubulika. Ibi ngibi rero bikaba bishimangira ko ubu butaka Abarusiya bamaze kwemeza ko koko ari ubwabo n'abaturage bahatuye ari Abarusiya. Bikaba rero binavugwa ko ibi bihumbi 180 by'abasirikari byoherejwe ku mirongo y'urugamba ari ukugira ngo turiya duce twose tubashe kwigarurirwa n'Abarusiya, ndetse babashe no kudushyiramo umutekano ku buryo amatora yazagenda neza. Nkaba mbashimira cyane rero. Iyi ni Waka podcast, mukomeze mugire ibihe byiza. Turakomeza tubane nk'ibi isanzwe. Amahoro kuri mwese.